Keble pi baro syakatuk Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san menta ke Shillong, dang kayo peninam sotrun hanong ba Delhi. Din pasi urang ba ahkam rasum mau beli. Lejingo CM ya kayo delang banjurip ya kedor jhur. Badda kalumpung purple fe na kebenta ke beduna bormet le pelong hanong bo. Badminton pa syaki Khubor makhampunya. Hagasnem kebalai usok turun bersyam babahadur bat bathiang kedon ulaher da kalingsun na Meghalaya ban pentami penyapnya bat pentingan jai ki ba kanong ba New Delhi ki belajaus ep renjan na gejingshit kerang kesngi hagani ka ayom liur. Managing Director ke Donbosco Media Network and TV, Reverend Padar Michael Makri, ulalong uwe ni kibala syakot ngobha ke sorkar Meghalaya ban saki ke jingple ya ke yo peninam sotrun ke benne laisngi hanong ba New Delhi. Kini kalong ke report baulapha na Delhi syakipat ba ke Jylla Meghalaya. श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने समय निकालकर आज हमारे इस पाइनएप्पल फेस्टिवल का उन्होंने उद्घाटन किया और इनॉग्रेशन किया और इसके लिए मैं हमारे राज्य की तरफ से और हमारे राज्य के सभी किसानों की तरफ से, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मैं हमारे मंत्री को पूरे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। सर, आपका आज यहाँ पे जो आना हुआ वो साफ दिखाता है कि आपके दिल में मेघालय के लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है और किसानों के लिए उससे भी ज्यादा एक स्पेशल जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे पाइनएप्पल फेस्टिवल ये तीसरा एडिशन हमारे पाइनएप्पल फेस्टिवल का है और जैसे आप जानते हैं मेघालय का जो अनारस का प्रोडक्शन है वो करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन हर साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और इस 1.5 लाख मीट्रिक टन में से ज्यादातर जो हमारा प्रोडक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही बिकता है और बहुत कुछ हमारा जो है प्रोडक्ट वो सड़कर खराब हो जाता है और हमारे फार्मर्स और किसान उसे बेच नहीं पाते। तो इसके लिए दो चीजें हमारी सरकार की तरफ से हमने काम शुरू किया है। सबसे पहला ये है कि हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन करें और प्रोडक्ट्स को हम लोग पैकेज करके ताकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी उसका फायदा उठा पाए। हम लोगों ने अलग अलग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पिछले 7 सालों में हम लोगों ने डाले हैं। अभी करीब 10 से 10 अभी चालू हो चुके हैं, 5 अभी उनमें काम चालू है और उसके बाद एडिशनल 25 और बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग आने वाले 3 सालों में हम लोग खोलेंगे, यानी कि टोटल करीब 40 यूनिट्स खोलने का हमारा एक लक्ष्य है। और इसकी इन प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू अनारस ही नहीं लेकिन हमारे सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे हल्दी हो, ब्लैक पेपर, हमारे केले हो, ऑरेंजेस, जैक फ्रूट और पाइनएप्पल, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम लोग आज पैकेज करके और मॉडर्न लेवल पर बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम लोग इसको बनाकर आज नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, देश ही नहीं लेकिन विदेश में भी आज हमारे मेघालय के प्रोडक्ट्स आज बाहर जा रहे हैं। और आज जो हमने MOU साइन किया है, हम लोग सफल के साथ काम कर रहे थे, आज हम लोगों ने अमेजोन के साथ हमने साइन किया है MOU और उसके साथ साथ जियो के साथ किया है और इसके आगे भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अलग अलग फ्रेंचाइजीज और अलग अलग एग्रीगेटर्स और पार्टनर्स के साथ हम लोग मिलकर हमारे प्रोडक्ट्स को हम लोग पूरे देश तक और कोने-कोने तक हम लोग पहुंचाएं। सो आई वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, Yo wayu rangba ubakerteng John Bosco shadap lai pesan snem karta la lap baulas din pasi haying shongwai hamauble block di nong thamai ha kanok pai sngi shitarik Nailar. Katkum ke jingethu ke henmen ka kong banri kenti shadap uniu para jongka ulami ne ying jongka ha kasngi arp kendai tarik. Hadin kata kam ye kendu syu namar ulalit sa ak ying shongwai jongu.
Kita ying haba kila shem ba uni urang ba umpli ying shu kila itu syakahen men jong u. Kakong banri kinti kila itu bahaba kala phone ka mobile jong u ka riu bat shim la shim yaka. Haka no asngi shiterik Nailar kila kendang ye ka jingkhang kila shem penban ba ulas din phasi hakam rasum. Kani ka henmen kaloong baka met jong u kala jingem bat ulangi snap. Kaloong imat ulale ye kani ka kam amdei syu menta kasngi penban kala banlong labun bun kenta. Uni urang ba uladon armut ki khon shinrang bat uim da ka babala sngi. Kipulit na badan dating police station kila wan ban thokit bat banle ka badon kam kat kum ki kendon ai. Ngadi men ni di parakado shinrang ti sabi berni ti rang za yeng masih baar ting tip kerja ayu ngam tip tangkatahi bang atip i kamwan yeng si baar i kani ka yeng i wai mentang senam yang ni ti si baar i mi na yeng jong ai wan pai sini si yang wai la jong ngam tip ja ayu kan ya u tangkatahi i kerteng John Bosco sadap hot ki kon senang tu disubahan di ni gajinja em ngim dan ka eke jing subama na mar ngim tip te ka ja yu yu na mar ngila ju kali ja yu ro ju ya tho ya ka problem ju go ngim tip ja yu yu okay ni di bat tray kita ni itray kat kabayo kabayo mene por lai baje ndai lai baje ashteng mene ngawan ne badai ba i phone itraye jong ho i phone tingi so ngasawan mare sane kan bi ong ba umpli su ka yeng da phone ro sim tinginda rung mene pade ngilap ba ka phone te ka charge we kan ni la rung ha po yeng tingi pe ha po yeng umdan ha ji cha umdan tingi I tang ka phone ka charge tingi rung sin se cha tingi la po jimbo kan bau phasi tingim tip kan bau phasi la de ne ba enen marba ta ka jung euro ula la na ka met ma sa ko ula lo sangkata ngam la ban batai no iladan nok don kun hani sa marwe na mar lok kun ki sa sora sama melu tim I sa hang ne long iwan bala singi sani kat kabayo I bala kam dai mata singi na marba breu ula jingam lot ma bro siren yang atau la mi ka namro te kam dai mata singi te ngamna ban batai per kasngi yu na mar umi na yem songa umi singi ba na mar ngadang step new bajing ala mi na yeng al te kat banwan yeng manga don su hayen ngai la ding ala wan la miet ngala kali ne ki perlok sung u se udan ki ong ba ula le phai sa yeng wai la jong tinga phone ka ring be ka phone te ngam poi per khat ken ba un le kun ne ma maka phone ka ring be andai dengi wan pat mene dala li dia ka jingkhang ni lab maka phone ka charge ubre udan ha jingbom ni ke yeng ka samme po ta uple Asyawan jani ka jingja tu ju patai bisa ban ni ka no ka sai ko subsi em batai te ni tho bo bre udan jing tan san ru ngila kali per tho na ka jing ut jung ki nong rep bagi sha khati kilo ha ki majon ye ki johor bagi penpoi ha yodo uba shembor lang renja CM ulale jingo ha ka shitarik Nailar ye ka yode lang ban ye kendo ikinong rep ki ba penpoi johor sha kani ka yo lasin ran ye uba shembor lang the chairman but ki executive member kani ka jinglet jung ki nong yalam ka KHDC sha yode lang ka long ban yo sngo ye ki jing ut bat jing ni ki nong rep bat na ki mahajon ha ka ju Khubor so sao bat dukubi ki di jor ki ba la ban pot klot ti haba ki nong rep ki wan hande ki sayo tu jor ki thau ka kilo komot ki thau shoy ka kriak ka joki ka kilo so de kata yau jor pat yo so sao bat yau kubi ki pesongdor ka kum ka jung long jo umar ke ada de so sao don ba khampot khandiat mul mana ki 8 kilo ka kum ka jing pendek ke joki
Ya kubiru kalau komjo hinta nambar bau de umar balak ban kloi. Hakajin suju mut jangki nongdi bak nong thiet 1 kilo kat kum ka jing don jik ta ki abnong nok ki balak 50 ki ma. Kana kadi ka bang nisiam ka e ka bagi cham ni ka mati. Kemamut ka don ka jing suju mut. Ya ki pat ki mar ko kajor. Kum kajor ma. Ka jing 1 kilo kalong nengkong ya ka kriya. Mo ya ka kriya don ki baket 4 kilo don ki baket 4 kilo kat kum ka jing ka kriya ka jongki. Hadir mula dapat 1 kilo ya ke kriak 4 kadon kajing odru saya ujur kemot ya kajar. Hadir mula dapat 1 kilo ya ke kriak beli don kampak bat saya ujur. Kai ke bana kilo knong khit ki ong kum ni. Bos nak makan ni kai ba knong khit ki ong ba ni thiet na kinong rap sebuno 1 kilo thit lam somte thau bet 1 kilo. Na kin na kidek dia nak lanjut ki pat ki di khutia. Ki di si kilo, ar kilo, lai kilo kum ta ter. Te man la ka kilo ba ki di ong no ki di kilo menta. Haman bagi dia kita kamlak banlong bagi cubiang bagi tek tu jor undon bagi tek sekilo ulah bantam mo 30 gram dan 10 gram. Dekat mana poi kita ke 10 kilo kemuat ulah dunano tengton nak 10. Kita di ke bawah ong kinong thiet gain. Kena kilang joki nong rap ruki penpau ya katahi. Kadang kata kajing setu jumpa apa joki. Tenrai kidon ki por pat ki ba. Hapre ne yo ne kidon ki beri ki ba sutu bagi dan ruki ba syam kabu ila ban sutu ne. Kinong rap bakin khiet ki ba bha ke jinglong ki ba smuthu ya ka ka son jong rap ya don ita je ya pendek para joki jadi ki don pat ki basim kebute ki bambot ki ada dai ban on nak kasi 10 kilo ada 10 kilo ada 10 kilo ada umar ubah seliru ada 10 kilo ta ka dai ke ba kena kilang joki nong rap bakin khiet jong ni ti halo kini ke snu gu jongi ke malong si amatan nak kilang jongi kin sa 1k sang joki nong rap ken dai ke ba Nima abar siong ba angin penduk nak ya kajing 4 kilo. Kamlak banlong kata. Mau kemungkin penduk 4 kilo ba sang kakiate. Don umar ubar bas nilo atau apa kajing dia kejongki. Nak kalian juga kansel kajing ya sia song perkat ba. Ba ya sia song perkat ba kini ka kam inda le bani abham dia bangin sia siap rakyat ki. Dan kibu ong ba kadon kata ka aja ke sebanum siap 4 kilo ndai bagi wan hang ni pat ni sotu. Ni sotu ya kajing bat ka jongki nong the ba juga por bat tunjuk ju kinong rap. Di kemajulong hiya ki yo ki hat ke jongi ki yo ki hat ke jongi la kalong hason en kandong sabadon kap e kalong kajing setu jumut mo kajing setu jumut apa yang unong di bat unong thiet ada kata kadon di setu jumut apa yang joki kanum kan su unong kajing e dan rei ka e ka wipat ka bangilap akan dikasih bang yang dia kalong ba kini ki nong thiet ang dia ki ong hakapor ba umdon upan khasi ye thiet han na udkhar pat udkhar umsa bat Kashlem ajing hikai ki briu ki beduna ha Khubor Met Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Person with Disabilities Divyangjan CRCSRE Shillong Meghalaya ringkat kajing trelang ka Office Deputy Commissioner Riboy District but ka Office District Social Welfare ha ka shitrik Nailar ki lepelong ya ka Purple Fair for Divyangjan ha ka sin ka Beningkong ha Meghalaya ya ka belepelong Parish Hall Nongpo. Kini ke Purple Fair for Divyangjan kalong ka rinsan na kabenta ki briu ki badon jingduna ha Khubor Met pan pen-i ki sap ki pong ha ka shat ka kemen karwai ka siaw ka put ka tem ki drama ki jingle ki jingkren biria ban pen bernya ye ki nong sngap bat ha ki har ki but tenrai bekidon. Kini ka rinsan ka kentiu bat plilat ru ye kini ki briu ha ka shat ka tiu ka su ka than ban kamai jakpo ye ladihi. Wa Abilash Baranwal Deputy Commissioner ulalong ukong san bat ladon lang ka kong Birani EDC kong NF Sun DSWO Nongpo Ram Shakasani Director CRCSRE Shillong kong Priska Pingrop kum ka Ambassador Purple Fair bat sanspa arpun riungut ki belawan ban shimenta na keling ke Riboy District kentup arspa sa punyo ki beduna ki Khubor Met bat kinong tre na katanat ka kot ka kya. Saungut ki MLA na them Riboy ki layalam yu sindrop menteri rangba ka Jylla ba Prestun Tensong syakini ka Purple Fair for Divyangjan ban UE de laki jong ki kaman. Such a program is always for me personally, it's a very humbling affair. Often, whenever we face any problem, even if it's a problem which can be easily solved, it worries us, it makes us anxious.
But only when we come to events like these and we realize the blessings that we have had, and that how unreasonable our habit is to cry over things which do not really matter in the larger scheme of things. I visited around an hour back with Honorable Deputy CM and all the MLAs of Ripoi. The purpose of bringing all of them here was not just to be able to marshal support for all the cause, for all the for the development of the people with disabilities, for the dbmnTv, but also to show them that despite the challenging difficulties, people who have been unfairly dealt by the Almighty, they have not really surrendered their will to the God. Rather, they have taken the destiny in their own hands, and they are ensuring that instead of being a liability, they are rather the one who are earning livelihood for their family, and they are carrying the burden of the so-called able-bodied ones as well. So first of all, many congratulations to all of you for the fact that you have not lost hope, that you're not cribbing like the so-called able-bodied ones. Rather, within the very challenging circumstances that you find yourself in, you have been able to find your way to not just sustain yourself, but rather to also sustain your family. I'm sorry, I forgot to mention the ambassador for Purple Fest, Srimati Krista Pindro, who is one of the world champion when it comes to arm wrestling, and a shining example of what will and determination can do for any human being. I remember when I was in Labasna. Labasna is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. I'm sorry that many of you can't understand me because I can't speak Khasi, and that is probably a linguistic disability that I'm suffering from. So, nevertheless, to whomever I can reach, Labasna is an institute where I... Kinongilam kasing Samla Linyong Pelun lembat ke HNYF ha kashitarik Nailar kilay kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke kong RM Kurba ban panjing shai halor ke jingyat yatra. Ke kong Kurba kalay thu ba ke Meghalaya High Court kala sya banyat yatra ringkat ki kendon balabo di Khubor Senchar District bat ke Hima Mau Sendra. Khubor District kilapen biang ni kilat pahara banumi kenu-kenu ke jingja ki ban penwit ya kesuk kesan hakasnong kathaw. Kasing Samla Linyong Pelun bat ke HNYF ke lepin rem juri Khubor Senchar ke Hima Linyong bat di Khubor Snong Linyong ke balayat lat ne ki patba shwaban ai kenu-kenu ke NOC hasnong hathaw. Nakaliang ngajongi sesimpat nakaliang ngajongi ke sing Samla Linyong Pelun ni kapenlong yengi ban kia pun ban kendu ya DC marhadu mentangi sa Nimyo ia kacing say nak gaji sisir ngisu tentang reply kunto ba kan ailat sulungdo ba ungle ia kebenkam nam turung pasnong bakam sanat ba isu ia kene kenusi bat mentai ni asai disir ngla wan ahi tong disim tai la kerja ba disi i hapha sa ka gaji disi nimla ami ban ni tunta kadika kam ndre ke pensno biaw ini kalau mentalong ngim pediang ya ka ni nakaliang jungi hingimla ban pediang yang negarai kaba mi menta ka jingi keren jungi petisi dei ndrei tangba ngimla ban le yai nomor ba kaya ngim don buar ban yukun ya kata ndrei ka jingi yukun jungi nakaliang kasing Samla yang pelon hi kampat kot kaneng keren beda habset sai kaneng ka jingi yukun ka jungi kadang dai tang ka jing sedang mengindang jam yung mau jam betang sistet ka jingi yukun jungi kadang long betang sisen jam tang nau way of step bengilayat kajing ikon kadang he nang ne skmat ba kum kine ki ginom jiasu apo
ka it ka hima lungyong hapo ka area ka jong hi ka bukum kini ki kinam jasu ngisno tu mentangi syashat halaki jong ki produk ki prasnam te ki basyat yengi ki basyat kala ki beditat yala ka jong ka jaka ki beditat yala ka buram ki ijot jong ka jat benriu jong ka snong jong ki hima hi bro kawe bat jong ka jat benriu hi bro kawe gidai ki produk ki prasnam ki jongi ka penjot yangi hi ke basim kebu tangnam ta kajing mentoi simet ke jongki lani laban ong tangan ta kajing kwa buram jubor ke jongki ki klet ban perkhat ya kalawai jongki longdien ki mandien ki khon ki kseu ki para ki psa ki jongi kata kadi ka pensku kya tam yangi ki nongsong snong jongki mal ngojongi bat sekawai mas ngoban ong ngan ban biang sasien ke message ka basai seorang usotur orang basnong bat usut trisnong ubasan ya kan ke NOC bat yulung do jong hima kalong ba tip bat kenma ya kai kamala kren ba ki khon samla jong ke himal ngong kimdei kinong petja kidei kinong yokon ki bon nam song that ki nam song kriti lada dei da kono kono tiru na kam ta ka jingbet jingbiang jong ke hima nginom randien bat nginom pendem ka ai ka mengilaya sakmat ngin ya lada dei da dei kat basa kan nginom sim ya kan kri ngisnu thu ba nga kamdei kabenta yingi bingin sim ya kan ti ndrei ka don galanti bingin yokon kabor jong patba lapen scam la thung ya piru dei pio ya kan ka sukiru dau patba om la khal pa ka kmi ya pi ba phlong lendo ndrei dei ba jiet do patba om mar sun kha ya pi la ong pa pla da lendo pla del parung basnong pla del pa suk trisnong ndrei de ki ikhtiar jong patba penlong ya pi ndrei mta pi sukuar pi thap pi sukuar pi set kala yal ki jong kinong song snong kajubab kabebiang tam gande na upat ba hiru om nanga om tang na uwei om tang na war om tang Hadin bakaseng HNYF kalayo jing tip hakalai pui terik unaitung bagi don kibriu ki bawanri kithan rani jirang nakaliang ke HNYF Western Zone hakajingelam usketri ke HNYF Western Zone Riboy District Samla Tebor Thongni rengkat ke jirang circle bat ke umrit circle Presiden Kemenlang Rani lembat ki dukot ki lelit pet ya kathan rani yo don ki briu ki bawan kri na Jylla Assam. Kinoi lambat ki dukot jong keseng ki le kendu ru yo opisar yo mauro infiltration check gate ban kentu bakin pet perman ya kejingrung kertap jong ki banabar. Kaseng ke le kentu ru ikdor bar snong bat ki VDP snong bakin long ki papet ngor. Kaseng ke long ke bakloi ban ya trelang bat kinoi lam snong banum ailat ya ki petwir bandrung syakathan Western Riboy. बाहर का आदमी आता है ना अलाउ होना नहीं चाहिए आपका कंपास में हाँ क्योंकि आजकल तो आप भी पता है वो आदमी बाहर से बांग्लादेश में जितना जगह बन रहा है रहने के लिए हाँ तो इस तरीके नकलियों का HNYF वेस्टर्न जोन की नौकी कम बात की किसी मेंबर की जमी बात की मेंबर yang juga kumbu sekretari jangka Western Zone bagi Presiden Adikmi ya ka Jirang Circle bagi Presiden jangka Umrit Circle ni don lang ne pengkat lang bagi nomor ini nak lihat ka HNYF Iwan ka ne ka jaka ya ka ba ni sko hakili Khubor hakini Khubor ka ba menta ba nak lihat jong kini ki illegal migrants ki ba one Bandrung kertap sagi Jylla kajongi ya keba kiele Bandrung kena kaliang kajongi kiele Bandrung sagi Jylla kajongi kena makata nak kaliang kajongi kemta HNYF kiele banwan mencek ya ki hagi kan ya keba ki pisong mereka kum kajian itu kajongi ya keba kaliang juga HNYF bagi don channel area Jylla nomor ketang lawan kecil saya katakan dari lembah kajing tiap kejengki ya kebangiwan saya katakan nomor ketang kilayu ya keba lihat makin don syuk saya katakan dan nomor ketang iwan hanya apa yomoro mereka anti filtration tadi mencek ya di barung banmi buat nilayu ban buk dekat itu ya besar bahawa dia ya kan jenguk jengni jengki bagi sebab banyak cek ha buat jujur yang kerbat ya ki borsnong dari
kami kum di sorder senong ba kin pengor ya kum kini ki jaidriu di bawan ban rung tertep sa ka jaidriu ka sa ka senong thang jengi ba tunjuru ya ki senong ba kin senong ban pengor nang ba kanum cia kanu ka jisofi lana kanum don kanu ka jingri pura apdeng apdeng ka jaidriu jengi lambat tu. Bat dah kini ki Khubor ngila poi shi ka bakut tak haduk bengde syam yang kuble shibon.